Capture the objectives. Securing Charlie. Be advised, hostile care package inbound. Enemy took Alpha. Please pull forward. Securing Bravo. Securing Charlie. Be advised, hostile care package inbound. Be advised, hostile care package inbound. Det var så det, man kalder en dobbelt Tomahawk af crossmap. Ikke set så tit. Og du kan se nede i venstre hjørne, der står KHL 1966, 2 Tomahawk-symboler og 2 forskellige navne. Det er de 2 døde. De 2 hvide ting, du kan se ligge på jorden, er Tomahawks. Hej.